Assalamu alaikum, hurmatli bizden kanalımızın görüşleri, hurmatli mekaniçler. Efirde karadan biz bir şey xabar. Bugün 2019 yıldan 28 dekabr жаңы жылдагы жакындап келатат буюрса. Biz көрсөтүүнү уланталы бул чыгарышта кайрадан немец баларды көрсөтөбүз. Балары канча болуп жатат. Көңүл экранга буруңуздар, көрсөтүүнү баштайлы. Mercedes 124 Ешка жылы 94 2 куб 230 миң сом 554 09 78 78 коробка механика. Sarı түстө Volkswagen Bora жылы 99 2 объем автомат $4700 558 37 38 88 коробка автомат. Там нету. Passat B5 Plus жылы 2002 2 объем механика. Bir хозяйнган $4200 0,2 31 24 27. Mercedes S-Class стечканы көрсөтөбүз. Жылы 2001 2.6 автомат $5800. Üstünde lük var ekan. Idealniy состояние 0708 31 13 31. Dostlar, окончательный баасы $5400 болот дейт. Издегендер болсо көрүңүздөр. Mercedes 124 жылы 95 22 коробка автомат 238 миң километр жүрүптүр. $3800 0509 44 52 52. Mercedes Millennium жылы 2028 автомат $6600 0584 00 00. Bir хозяин екен, абалы жакшы дейт. Коробка автомат. Достар, дагы бир 124 жылы 93 32 автомат 266 миң сом долларга $3800 сурап жатат экен. Японец дейт. 553 99 09 97. Расход реальный расход деп жазыптыр. Жүзүнө трассада 8-9 дейт. 7-8-9. Ал эми шаар ичинде болсо 10-дон 14-кө чейин. Достар, бұл жерде 39 кузовунда BMW өте срочно сатып жатыр. Абалы жакшы, BMW-ді жакын күндөрү алам деп издеп жүргөндөр болсо, көрүңүздөр. Жылы 2001 екен.
Aka объем қайсы? 2.5. 2.5 екен. Окончательный бұл тұрған бағасы 4500 деп басында жазып қойып тұр. Абалы жақсы деді. Номері 0709 00 50 50 деген номерде тұрады. Қазір салонына кіреміз. Коробкасы механика екен. $4500. Окончательно, срочно. Шашылыңыздар. Passat B5, жылы 98, объем 1.8, $3500. 556, 72, 22, 15. Коробка механика. Audi B3, жылы 88, объем 1.8, карбюратор 145 000 сом. 556, 30, 10, 59. Жол тоннабас Mitsubishi Montero. Жылы 98, объем 3, бензин, коробка автомат. Ескертіп кетелі сіздерге, газ бензин екен. Газ тағы бар екен. Басы $4000. 0704 41 41 75. Достар, мына жерде Toyota Avensis версия унасыдағы срочно сатылады екен. Жылы 2002, 2 объем механика. Абалы жақсы дейді. Басы $5100. Срочно нужно деньги дейді. 291 000 км жүріп тұр. Номері 557 20 17 47. Audi A6, 145 000 км жүрген, жылы 2003, 3 куб, газ бензин, $4800. Үстінде люк бар екен. Отырғыштары қара түсті, кожаный. Номері 0708 39 38 39. Audi S4, жылы 94, 2.6. Механика коробка 230 000 сом. Басы жақсы қойылып тұр. Үстінде люк бар, отырғыштары қара түсті, кожаный екен. Балғындардағы кожаный екен отырғыштары. Номері 0777 65 79 37. Mercedes 230, жылы 91, 2.3 механика, срочно дейді. Бірақ таң қалышты да, үшінде срочно деп қойып, номері жазылып тұрды. 150 000 сом дейді. Toyota Corolla, жылы 2005, объем 2, 213 000 км жүріп тұр. Коробка механика, 5 стопка, $5000. 0755 52 17.
Volkswagen Passat B5 Plus жылы 2002-25 автомат срочный дизель 2.5 турбо дизель болуш керек. 215 миң сурап жатыр. Сом эсептегенде 0709 77 65 08. Volkswagen Golf 3 жылы 95 объем 1.8 инжектор коробка механика American State $3300 555 14 02 84. Mazda Primesi жылы 2002 объем 1.8 $4400 078 15 80 42. Коробка механика. Mitsubishi Delica жылы 96 объем 2.8 турбо дизель екен $3700 0999 02 31 10. Достар, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Биз кийинки чыгарышта улантабыз. Көрүшкөнчө.